Akuk Daniel anusung mani tuma topik rohodi nei samaba kai topik keto haina ans namka neng kebuide ketal engka hingga keba aro ang ketal kebuide ang ketal engka abosi gotok kugana abono paithago seng wansok laisina engke or title kena seng tanglainai jengan isekan haina hai ang kisisa suriwi jengan hari yang suri nai ketang keplai mai genang kaido nono hambai do tamlihan ba nenseng no hamzak ma bai nini songdari sajlana o sengsara rohorka nini sajlani bising tei seng nang bai kesal engai tongmani ya gulobo nini thani phainani seng sini asa sini hope engka hani bai kaido nono hambai teu kaido neng sini bagai kalbari kroso tiga sini tongkeri beba sumsok nang ruzuinaka nang suka nang ketar kelai an baik kaitan no hambai nang tini nini kok ketang rokno wansok lai thane jeng bai tomdi jeng no subadi nini giang buddhi rodi bebak nini thani ya pare bugraji sunung bai apa kaitan thani surisana padiseng internet bai ba sini connection rokana hamia ngi mano ngai belekena limited time tongbo sini thani geseng abono joto sedakti use kaimana abosukno hamong kan right away sini mon thanglai sinai ang kaini bible pore wana pila pore wana 2 Corinthians chapter 13 verse 5 2 Corinthians chapter 13 verse 5 te kaisa angke 2 Corinthians chapter 5 verse 17 ang porwana 13 verse 5 no examine yourself as to whether you are in the faith test yourselves do you not know yourselves that Jesus is in you unless indeed you are disqualified getabo 2 Corinthians na tesa chapter 5 verse 17 ang purwana therefore if anyone is in Christ he is a new creation all things have passed away behold all things have become new ka obono tino seng wansok layan atini oro hai nei sawo je borok asai katal engka je borok ke wike kaito no man kha gebo bebat no katal engka nisa so obono tuino seng ang wansok nani sawo seng paithago oboni result seng saksak na wansok lai nai manao ang kebuide ketal engka oro sawo neng jodi Jisu Kristo no man kha ke jodi Jisu Kristo nini thani tongkha ba neng Jisu ni borok engka ba neng thangja engka neng nakarja engka then bo ketal engka nisa joto kesamrok kemabai neng ketal engka everything becomes new all things become new nisa ega tini soita kok no wansok layana 6 point abang tuisan wansok layana first thing ke je borok kebuino ketal enggo ke a borok kaitono hambai rona ni chengnai jodi neng kebuino ketal engka you'll be thankful to God. Firstly, secondly, kebuino neng asai ketal. Mana neng kebuino ketal engka mana neng asai ketal engka. Neng asai ketal engka mana nini fola asai ka. That means neng sana ni musung nai ketang borok bo okhui nai. Okay. Thirdly, neng jodi kebuino neng ketal engka ke kaitono hamjak nani chengnai. Kaitono hamjagi mannai. Or chengnai. Okay, number 4, nini value system change ngai. Sini value system kai to no manai ro korone value system abo change ngai thango biblic bible sung kabang ma mo hai porok sung no go korone value change ngai. Okay, number 5, sung jadi je borok kebuino ketal engkang ke bo kai to ni kok no pirna ni chengnai
bo abo pir ya wi tong si maya ma pir nai number 6 ke nang je sepana khayo mane je borok ke bino ketal angka ke je sepana a borok je sepana khayo bo kaitono kaitoni mungno sengsa sa khlainai nijeni mungno ya kaitoni mungno ga paidi seng detailo one shot layana ang pilana saka seng kebino seng asai ketal angka ke sini character ba sini tongmung ketal angka sini tongmung ketal angka mana no sini tongmung selai jaka seng selai jaka ketal mana selai jaka seng bahagia selai jagiman jepro seng asai ketal engya kai tono hambayal mane rungya seng bono thankful engi meya teman bagai seng boni hamjak mano seng wansuk nani serengya nega seng mutangjak mani nobo salvation nobo seng omo hai kotor ke nawi meya but je borok kebu no asai ketal engka o borok ketal engka a borok kebu ke no salvation no der mane sengsaro salvation ni sai kotor ku kuno jinis no tebo nugi meya there's no greater than salvation in you if you are really new person if you are really born again nini thani salvation ni sai te mangsa jinis bo kotor ngi maya obono sungnu ko Psalm number 116 paritang nile ne 116 verse 12 oro lob mung sune temai sada Psalm number kok borok ke kisah sikon ba chosman nango ang Psalm number 116 verse 12 ang kok borok bay porisunaro 116 verse 12 subrayung ano asek kaham klaima ne ba ang bonota mano rupinai English ore sawa what shall I render all the benefit towards me ani bagai asek klaimani bono antemano rosinai dema baine susinai ne oro lob mon suinai singo that means bono seng wansok nai ka bo kebu ino kaitone phiok mani kokno sai mana bo belai kena khatungka hani bagai bo sunani nai to go he wants to pay back he wants to return almost borok ni bukha tong thok mani kok ba hambai romani kok bukuk bai simiya hai bele kamang ma borok bukuk bai hambai ro but boni samung bai hambai roi mea pia sung orang ugo asek bo ani bagi klaimane ang bono temak klaisnai boni bagi temak klaisnai temano rosinai je borok ni bagi osung saropano je borok ni bagi je pogya mane no khlaika hangke mane omo high condition hamya thujuting tong prono no chubawe no tisai rong ke a borok no nang mui to tong nai tabo salvation ni sai te kotor kuk jinis osung saratu tong 그래. So je borok kebu ke mutangzaka. Je borok kebu ke ketal engka means they are born again. New life, new has come. Okay? Bo salvation ni sai boni thante mungsa torjak mani kre. Okay, jish kai torno belai keno torjak nai. Hambai rono ni nai tuk nai. Temani bagai borok rok hambai roi meya, temani bagai dosomangso roi meya, temani bagai offering roi meya, temani bagai kai to ni samung no torjak ya engman because they are not thankful. There's a reason. Okay? Fadi sang Habakuk ko botang layana Habakuk semai kesamo Habakuk chapter 3 verse sotrobai atro chapter 3 verse 16 and 17 and 18 ang porwana khisang bupang rotom saya pano te anggur budugo buthai thaya pano olive rock thaya pano te pantoro mengsat samung thaya pano mera nogo mera buksa pano te guainok musubrok gri pano hai pano ang subrayong ni thani tong thok nai ano muthang nai sakai tono kyi bukha
स्रांनाय दिनै सावो जों हाबाखौ सामानियाव जों नुगौ तमा बागानाव खैचां थायाबा नोंथों आंगुर थायाबा नोंथों अलिभ थग्रब मानियाबा नोंसिथों मेरानाव मेरा बांयाबा नोंसिथों गुवानाव मुसु गरैबा नोंथों हायबानो आं कायतानाव हामबाय रावै दंनाय नैसो तनि बागै तमाने मला salvationनि कायतनि हामजाकना कायतनि मोथांमानि लामा बनि थानि आबुनि साइते कतर मुं साक्रै इंगे ताबो गोबां मा बर' काहाम प्रसिमिनो कायतनाव हामबाय रावो हामलिया प्रंकना कायत तमान नों बानो नाइलिया देंखा अमहाय kaham prong ke muito mano hamya prong ke muito mania kaham pro simide kaito hamya pro kaito kaham pro kaito naka kubu kubu ke ketal unjak boro je kuno in any situation they will be thankful to God for the salvation teman mulas there is no greater than salvation kaisa story ang muito manka aro bujinan bagai hano manju suwana खरकसा बोरै बोसा दङ बोसाय गोरै ओमफ्राय बोसा जेराय आपसाक गोलैफ्रनो बनै मोखां खामै थांखा तमाने हले ब फादाराव दंफ्र नक खामै दंखा ओमफ्राय केपिलि फाइबा नक हर जोंजाखे नुखा ओमफ्राय केबो साइमिया बिसिङाव दङ ओमफ्राय केबो मुंख्लाइलिया नक आपन बरक माने नक खांजागोबा केबो हाराग्लिया Nggak bo pai nuk ba khangja busa tongo sai mano nggak saprang khogai bo habika bui bono bathagro nai kya hai bono koya ke bo romai narak maya habai diklai tui pika busa kuno moto dului rowoi tui pika piaba bone mukhang ke khamai thangka mukhang khamkang ke nang sai mano bo mo hai amarok sotong jagai busuk sitra angi thang khamja ro nu bai khana ga om hai na obostha ngai thangka nggak busala Serai pun ka bo sai miya tamun ka bumari tukului mang natongo ke salsa din salsa besala school tangpro hoito ba sikla toreren kana sikla saslok sang kana ke school partner nang ka class 8 ni pore garo bo ke bono bone bumano nukthung ni bonaya tuman le bone bumani mukhang nukhang ke bui bengok nai bono बै माने नमाने निने आमाने चेहरा मोहाय रकनि सानाय नै बकिरि जागै लासिबै ताफायदि आने स्कुल ताफायदि नै बुमानो सावके बुमा बथांगिया फियाबा सालसा बो माइ पगि क्लांजाखा टिफिन nge dipon mai tabok wangsoka ताफायदि हिंतो साजागो हायपन माइ मासाया के अखुइ दंनाय आं दुनिया nge bo गोबां मा 100 बार वंसोका हायपन Mai saya ke matong nai kosto malai tong nai besala ini no tunani thangka thik ajora wono boni class ni borok nugui raka hangana cengka oh ni amade mo kiri suksa sibla baksa bangka baksa ba ho ni bengoka podre pot ke bono saka mane bumanoti engke no paiga ke no tumplaza sabaja haini bagina nono samani ane skulo da paidi kok kena ya pai kakak koko umpai ya naga bumana kutumani kutuka haipana buma soyi tongka naga nok gana ni khoroksa botong malia abro ke temane bagai nama ni ama omo hai obostangka nang siresi do to gotona sarai ponching je mane no sai kana roka naga bo apro ke bosika temane bagai omo hai buma bono phiok nani bagai Nggak bawa apro saka, ani ama hai, oseng saro, teka hakrei. Bo proudly bino saika, ani ama hai oseng saro krei, ani ama bomo hai nirok sidi sita mani bagai omo hai, ani ama busu burai nai thok, hai bano, ano piok nani bagai sih, tamane ani ama sedunia wakoi kahakrei. So from that time, boro cerai, jepropan bumano, mana katung mana tong thok mana jeprono hambai roi manu tong. So he learned how to thank his mother. Bo kebuino sai mama bai. Omo hai no sengbo jepro kebuino sai mano ang bomo hai. Ani sumsoni bagai ang norogo si sokna tongmane piaba Jisu Kristo ani bagai Calvary cross tika
아니 보니 트이너 록라이야 어버노 사이만 가만에너 능 you want to be thankful to God in any situation no matter what 그만에 와게 보트리양게 안 못한자기메 so first 슬라이작 마니 오 슬라이작 마니 안 그탈 응카 가방 마르 잡라요 그탈 응카 tamnihin ba ang asay kya ni kabang ma tamanay baptist na fro sa layo, but we don't see in their life, in their practical life, that is not the kata Bible samani abo ni kok samani abo nung nini bekas salai jaka Kristo nini tani tongpai kya nung juda borok engka nung age kaito ni hamjak manusia nung tabo ni hamjak manusia nung bono hambayro nani dengka nini tani salvation ni jotun se kotor kukungka. There's a change. Obose ketal ang selai jaka. Number 2, je borok selai jaka ketal engka maneno bo kethui tong mani. Ephesians chapter 2 verse 1 is me 2 zara pori ne kenuko sing age kethui tong mani. Temangke tabo ketal engka. Sebab seno ketal kraika Jisu ni thei seno ketal kraika. Angke neng asai ketal engka. Mana ni fola kethui tong mani ni fola asai kya. Ni fola ketang engka. Angke tabo fola ketang engka maneno sana to musuk sinai ketang borok to cai tong maya hai de. Angke jo je ang nirok saimia kabang ma borok Kristen ni sawo Bible romui banaya. Right? I don't think so they are ketal. Bible romui banaya just roibadino Bible langtangka desha nawo kipuli ro kaya ate ni roibadino si abo romu. Kebukawino ketal angke Bible sawo neng okhuinai ok je borok ketang borok ni joy okhui hai bile okhui akre okhuinai hani bagino puila Peter chapter 2 pwede tang na Peter chapter 2 or tamaisha Peter tamaisha chapter 2 verse 2 as newborn babes desire the pure milk of the word that you may grow thereby absakli asai drop haike amane abok te kaham nungan naidi abongka kaituni kok neng tori manani bagai nisa okay absakli asai kyangke botman boni choice rap sang kana dut kang nai chanane musuk nai saya angke bot thuisam okay Jisu bo sawo jengdugo Jisu tamaisa John chapter 6 bo tamaisa angno sukno hani phainai a samung nisa angno samung Mane sung folani samung mane tamawo sung Bible no porewo Bible no khnawo Bible ne kok khnawo kaito ni kok no porewo khnawo meditate klayo obono samani John chapter 6 verse 27 51 asu sora ro pori ni kanke niro no gana am porlia somai komba ga kaito Israel rok no bodagewo tamai dage Deuteronomy sung nai kanke ruknai nung u kok taino je angkok romane abrok no niro Poredi, tu probu poredi, asok probu poredi, tong probu poredi, bo purungdi, poredi, purungdi, besar no bo purungdi, day and night nisa. Teman male, seng, kai tu ni kok thai sara seng ketang tong maya. Jisu bo kok no sawo, Matthew chapter 4 verse 4 teman sa, man shall not live by bread alone. Sang by simi thangya. Teman ke je kusuk sakani phainai chokno hani phainai o chamung sung thango o chamung baise folani chamung sung nango homani ko thirdly sung mane sung chamung nango sung wan sok tai ang sanani o khui de tong tong ya spiritually folani o khui mong ani thani tere tong kre kubui ketal borok bo o khui nai Number 3, je borok kebukino ketal engkangke a borok ni karakter temot selajak mau pene boni tani bo kaitono hamzak nani sengnai ge kaitono hamzak nani sengnai mane na tuma kaitoni borok no bo hamzak nani sengnai 1 John pada tang lain 1 John chapter 4 verse 19 to 21 ang porwana quickly We love him because he first loved us. If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar.
For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? And this commandment we have from him, that he who loves God must love his brother also. Oro kaitor chungno hamjagrawo kaitoni hamjakma je mannai borok bo buinobo hamjakmani renggo kaitoni pusarokno bo hamjakmani renggo mane taku buku Kristo taku buku rungno hamjakmani renggo garo haini sabas verse 20. If someone says I love God and hates his brother, he is liar. Ang kaitono hamjage nini takuk no hamjak neng motawo se naisrewi hamjagwi semayan ke you are liar neng tatal se. For whoever does not love their brothers and sisters whom they have seen cannot love God. Neng nini nuk mane nini gada ni borong se hamjak mayan ke neng kaitono bahike hamjak manai bo nus nuk zaya. Tebu paitago sawo, anyone who loves God must also love their brother and sister. Kaitono hamjake taku buku nobo ma hamjak tai. So ketal selaijak kamane ang ketal eng kamane ani tani ani taku grokno just manang tongdeng. It's not borok ani bagi kaham kaika ang hamjaka. It's not like that. Kaitor jungno hamjaka unconditionally jengmo ma hamjaka amai unconditionally. That's the fact. And there's a proof. Number 4, value system change. Neng kebu-kebuino ketal engkang ke, nini tani kebu-kebuino Yesus Kristo engka paika asai paika, nini polawo asai ka, ketui tong mani ketang engka mane no, nini value system change yang sinai. Baiknya, before asai ketal engia sekan, sing oseng sari no tu i belai kena torjago sing sari no belai kena hamjago manai kunu no abore bagai no sing tongo, right? Sing sari ne manai no belai kena hamjago. Pia ba Bible lo temai sya, vanity is vanity, all is vanity. Ni sya, bebang no komor nai, mangsa pa no tongregia bebang no komor nai. Okay, Matthew chapter 16 verse 26 o temai sya. Oro hai ni syawo sengsano neng manai ba bebag sengsano neng manai ba kema kalainai nini phola kema khake so sing oro wan so winai mana o verse kai syawo kaitor kaisya phola no sengsar ba tulona kai. If you gain whole world, but if you lose your soul, what benefit to you? Sengsar by kaisas fola fana seng sutai kere. Sesini value system change. Age sengsar ne beba tabok fola ne bagai neng sengsar ne beba no yakari mana. Jeng Apostle Paul ni live seng nugo. Bo temai sa age Jisu ne bagai mana Jisu no rukthar nai no bo temakai bu togo jelo chogo omhai klai. Fiaba Damascus thang tongpro Jisu malawi tomangka bone pura-pura change. Hai ni sawo ang Jisu no manna ni bagai age ani tongmani je manai ro no bebag no ang tomanai mengsa dam rolia ni sawo. Tomani male Jisu ro nai manno manna ni bagai. Nega bone sing value system change mane no. Nega bosimiya je kebu-kebui ke ketal engnai borok jotto ni thani no value change. Temane male sengsani manai kunoi neng kaham kena sai mano that will be only for some time. Srapsani bagai se tongnai. Nge srapsani bagai tongnai ni situ tu neng sikang ke bono neng definitely bono neng folani sai toro kuk yang nai. So that's the change kang. Homono ang ketal engke selaijak mane ogono sokle value system change. Philippians chapter 3 tangayana verse 13 and 14. 13 and 14 ampurwana. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.
ang Kristo ano rona homani abno manani bagai ang saksano ani je besak ni musung mani tongmano ang sikli gi tongmo nisa ang amorok no beba no ungklong no pogi abno ang singkli gi tongo nisa Kristo ano rona homano manani bagai buni nari too much change buni value system change. Verse 8, same chapter verse 8. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, that I may gain Christ. Ani Apostle Paul ka belai lekha kereng, belai gyan buddhi keneng lekha kereng Gamaliel ni andaro poreza belai kereng azorawo. Abarong no babarong kibai kya, abarong no rubbish hamyam mani hai kesi roy roho baikya. Teman bagai Kristo no tebo manna ni bagai mane Kristo ronai hono tebo manna ni bagai bono tebo sina ni bagai bo tong di hunma hai ke tong na ni bagai hawa ni bagai nge sini tak value system change de engka nge 1 John chapter 2 verse 15 and 17 jora por ke jengnugo or tumaisa jotana komori thangnai. If anyone love the world, then the love of Father is not in him. Okay? Of course. Rang nota hamjak di samta kalai di mana nota hamjak di ukko ya. Hai pana kai to nisai kucugo unani kokuri teman hamle. Kai to se Kristo se nini tani jot to nisai mana kahamku the most precious, the most valuable. Abang sinai. So apa sahababi? Neng ketal engka ke. That's the ketal. Sama ni Allah jeng bayu lah. Neng ketal engka. Jotun selai zakka. Number 5. Neng kebu ina neng tani ketal engka ke. Neng abano value roka. Nini value system change engka. Ingat tama. Fola mutang nani bagai si neng tabok jotun si samung torja kuk sinai. Of course. Sini tani seng sana ni nung nani samung tonggo. Cakrit samung tonggo. Hai pano. Abuseng kaine matangai ai bano nini bekhawo sakri khaibo folano ang amen fonano ang kok kaituni kok tunani nangnai ani nebar khoroksa tongkhoble ani ma babu tongkhoble ani jaiti gusti tongkhoble jepron nini obo nini bekhawo tongnai jodi nang kau kawina ketal engka ke asai ketal engmani pore chini mokol phiok jago sung nugo busu thui tongbai busu kai to no manya wei kamai tong bai sang nugo no ani bus kang mon tau ko ang mat thui tong physical thui mani is not very important before God tuma ke borok phola muthang jagi de thui kya na phola muthang jai de thui kya bosi kai de thani kotor ku jeng tabong nukha raja gya mai le moni tong bai kha raja gya ko ketok keplang ngi tong meja nirok nung chung nugo bano tabo katalang ka nugo boro thangi tong biang ko kalai tong meja boro kalai nei kya mor ke kalai nei kya. Can you see chung nu ketal ke chung nuk nai chung kabang ma mo haino go bible ho haino pila sekang sebano chung pharoi bukhario seni jaiti gusti bunga ufa muthang jaya kongka bo buma phano tui taku buku jaiti gusti omo haike seng khario naga boruno je mane je sapanantang by any means seng borne bagai kok mane kai tuni kok boruno tunani nai by any means sacrifice klai nai omai klai nai geseng ex rogon nugo koroksa jailer bo jailer apostle Paul song jelo tong pro borok toma sama banglaro phai yogi thangka gapilas kan okay ang pore sono bono Acts samang chapter 16 verse 30 and 31 ang pore bono 30 and 31 and he brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? So they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Kasi omai ka bang manugo bot jailer
Paul song no hor kutu go borok jail ni mane bangla phai borok dogarok khiok jak baikya o jail ni dogarok ge abrok bo o jailer wansoka beban khari thang baikya ge Paul khar ka mane no bo biporok kalai sinai ge bo kiri jagai sak na thinani nai kya abro Paul saka mungsan sak no mungsa takai kori seng bisingo kho ge bo abro kebu ni sika bo kebu ni kai to ni borok Gabro sika mutang zakna ne bagai Paul ang tuma klien ang sinai. Ga Paul tuma siya believe on the Lord Jesus Christ. You will be saved and you your household. Ga nung bo mutang zakna nini taku buku bo mutang zakna mana tuma bo mutang zak mana bo taku buku mutang zakna okok ya bo mutang zak kan boni tuino boni taku buku ro kai tu ni kok pi zakna bo kebu ni mutang zak mana no kai tu ni kok bono sai kana runai boni taku buku no obviously samane ngesin ulo pori ni kanke borok kai tu no boni taku buku mutang zaka boni mane pori bani borok Paul bo buino bunai tok nai Kristan rok no piaba bo Jisu bai malai pro boni mokol piogiro zaka obo ani chalia bo to mane Kristan rok no buthar bu Tumang le bo belai kena strict bo sawo bo Farisi te bo kerang purungnai te Farisi ni bising bo Farisi ni sa mane belai orthodox Farisi nge judai dor monot tu ye bo belai kena krak nge botma boni mote Jisu ni sagri ro lama kororoi dongkha o Jisu kubui kai toria kai sasla ya boni mote nge boni kogno pirei a boni sagri ro lama kororoi tongbai kya Kristan hongjak nai rok lama kororoi tongbai kya hani bagai omorok no ang ma buthak nai ma buthak nai o koksi o muthak nai bagai no bo Kristan rok no bu to go butharo jeloso o bhai gitabo boni slai jak mani sengnogo tomon mole boni thani Jesu Christo sokai kya hani bagai Galatians chapter 2 verse 21 tomaisa it is no longer I who lives but Christ lives in me ang liya ani bisingo tong nai abo Jesu Christo se so sung kebu no Jesu no poito klaika Jesu ani bisingo tong khamane no ang kata ketsam no ang important ng zaglia kata no si important ng zagsio seba abo klai the one who lives in us abo nungya the one who lives in us nung kata ang khamane Jesus lives in you take the last point take as a character number 6 you will try to live for the glory of God only kai to ni sungsa sa ni bagai simise nung to sungsaro tong nani nai tabong nung PhD klai kya abo kai to ni sungsa sa ni bagai nung sagri kotor engka that also for the glory of God nung khela klai kya for the glory of God Maisaka nungka bebang for the glory of God. Pia kabang mana sungdugo. Jepro constable tongo. Girjawo bele active. Jepro sub inspector engai tangka. Girja asok nani lasika. Abni proman tongo. That means nang kabui kai Kristo ni bising keriko. Nang kusugong kangka table si nung klay na ni. Tamani humala nung kusugo tong kangka nini tola ni poro rono nung table klay mana. Ang ani experience ko kabang manang sini charge ni ang to Korean charge by sam klay tong layo tongo. Nge sini charge no ni orogo summer retreat ba retreat bro ungkangke bosoro team 4% retreat klayo. Retreat ro klay kangke mayor roksi emang teman gari parking kliner orang itu pun bayu. Tak teman nai businessman, dong business kotor. Tabok salono lak income kliner orang. Borok sih, ngomong baik teman nai. Buisa mani retreat orang, kami ni retreat orang 10,000 orang sok bayu kaisa retreat orang. Apa no? Kibi mani orang tu. Teman yang malah. Ang kai tu ni kok pirma ya ba oro khona ang subana ang zet klai mana
hनै borok khlaio. Engke temane malet sing glorify sing saksang no kungchukliya tumangke kaitoni ang jeseban khlaimantheng kaitoni sing sa khlainani. Sawibo nungwibo tongwibo khlaibo jepa jakpon engtheng. Obo skhlaijak mani sini sok phainai. Phaide abon tui sing Bible te kaini nai ang paisa. 1 Corinthians chapter 10 verse 31 to 33. 31 to 33. Ang pura therefore, whether you eat or drink, or whether you do all to the glory of God. Give no offense either to the Jews or to the Greeks or to the church of God. Just as I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved. Tumani bagai? Bebang no kaitoni sungsa sani bagai. Kaitoni sawibo, nungwibo, tongwibo, zefana. Neka tumani bagai? Jate boni ko borok rok asam non nungwi kaitoni thani pai mutangjak manani bagai. Oh ni bagai se. Tabuk nang officer kaisa kotor officer Tripura ni officer ngai nang samat mane retreat general retreat rogo ba motharogo nang koene ke sam kai dong kangke bui non washpani sini yakho non Christian panungten phonasi omai ke seba kai dong ke mung sasik bang obone borom nai tut nai obo demab ngai orot sing mungsa ngiyawin ang officer ni khakla party dong kangke demang nahi. So, kai tu ni seng sasani bagai si seng zeba kalai tu. Ang omos kalai pada kalai mana? Maka tahu kawang maseng rongdi kawang baru biri nunggu, cigarette nunggu, cuak nunggu, omahai Kristen tu tiba. Obo bai neng kai tu ni seng sasani kalai man. If you can glorify God with that, go ahead, no problem. Hai mana neng obo bai seng sasani kalai mana? Beri sikla, selai sikla, draksa layo, hai layo, omo hai, enggak kai tu ni sengsa sa kelaiman kan, ke Kristen roko, omo Kristen selai ro ang nugu, Facebook roko, askal, omo hai kelai kan, ke neng kai tu ni sengsa sa kelai de man. If kai tu ni meng sengsa sa ngong ke go ahead and do it. Habon kai tu ni sengsa sa de, abu simia, mana seng ang sakri kayu. Sakri kenang ni kung subui, ang neta kalai ni neta kai kung subui, ang grang kenang ni rang kenang kung subui, dong kang ke abo bai kai tu ni jengsa sa de no, kai tu ni mung jengsa sa bai keng nai, ni bising tui bui kai tu ni thani pai man ka, nono nu horui, kang ke kai tu ni mung jengsa sa nai, ano nu horui, ani tong no sereng horui kai tu ni thani pai man ka, then you are glorifying God through your life. So, take a shot. Last, 2 Corinthians chapter 5, verse 14